Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lokovela va kha ḓi vho thetshelesa mafhungo fhano kha Belran News hu tshi khou tevhela mafhungo. Vhasedzulusi vha ri hu na vhuṱanzi vhu pfutshelaho malugana na u shanduka phetheni dza mvula dza khalaṅwaha na u wa ha mahaḓa kha thavha dza nṱha dza Asia. Vha ri izwi zwi khou shela mulenzhe kha u ṋoka ha ice ya thavhani ngei Central Himalaya, Western Himalaya na Eastern Himalaya. Ice ya thavhani ndi tshiko tshine tsha ṋetshedza milambo na maisha a maḓi o kunaho kha vhathu vha biḽioni nthihi khoma ina u mona na Asia na Tshipembe na vhukati. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Utah yo gandiswa kha IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. Vhathu vha biḽioni nthihi khoma raru ḽifhasini vha tshila na mutsiko wa nṱha wa malofha nahone vhunzhi ha zwiimo a zwi langei. Vhathu vhane vha vha kha tshiimo tshi sa langei vha khomoni khulwane yo farwa nga vhulwadze ha mbilu, vhulwadze ha tswiowo na vhulwadze ha u oma lurumbu. Vhorasaintsi u bva ngei kha ḽa UK vha ri vho phuletshedza kha u wana philisi ine ya langa mutsiko wa malofha wo kalulaho. Philisi iyo i vhidzwaho Baxdrostat ya zwikona u fhungudza mutsiko wa malofha une wa vha uri u khombo kha vhalwadze vhane vha sa kone u alafhiwa nga dzilafho ḽo ḓoweleaho. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha New England Journal of Medicine. A khou guma ngaurali mafhungo fhano kha Belran News muthetshelesi. Arali na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu vha ri founela kha 083 861 2263. U bva kha nṋe maṅwe mafhungo ndi vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.